hey wena General PYD Conference kan do na wangin sa atana hi Pandal Sak in organizing committee in when somebody September sampai somebody hi ruang mana yang tuan hey wena ai talk kan lo talk apa ini kan tu teh kan pui lam tang teh PYD tu teh lam tang teh kan superintendent Robin terkena bahwa nilai guna dia cuba kan member nilai teh apa hotel le milam nam teh po le nilai guna kan cái mani kan siapa teh po talk apa dalam teh baik với nhà dân người ta tận tố nè cán tuổi đó mới á nhà chủ đã đăng chân ní chỉ theo số phát của tạm hạ thì lại tổ đó nè sau đó cần chuyện tôi mua in là điều có quy General PYD Conference tôi cần atana cần tổ của thì cần lom đấy mới á thì nó sẽ có in cái này buat saya baru tu in buat saya này rồi tu rinain kan tumle kan duain kan buat saya najian kan tiam cia lo ba kan buat kado nanti ani boka kan boleh wala dong kan tiam kado apa yang kita boka kita lah hay terkira tuan kan tahu nak tiam lah kan tongkai ngah atau betul kan tongkai ngah oleh pa isu kan pasien nung mga inalay kung ay naraw po itakbay kansang kantoa win di ka kung sa po kay tura kanun na taming kay kuway awahin kan lo may nalalo suka seni lalpa inikya tamin General PYD Conference kung samhile somhile palito kay ni Hnahthiala rin kasandol to na lalpa tuntunga yang dua menate kan ya rore nate nein ini yang Pandal Sak ni serti in dua menate kan ya dua menate kan dua nate ini akan kena nai minti hotin saka ini ya bulkan hantan itu kan kalau ini lalu buka seni lalpa kan bulkan ini kok kuila nangin harau tiang min min kai kuila karena kau tu raja sesuai accident kayak ini, jong song lepas kau event kita kan ambil ni, lepas Pandal Sak school lepas bukan kau school yang kau kan hotel lepas yang kau kan inte ruang mandanga kan hotel touring, dan kan cara kau nak cate, ilmu ruang cate. Mikir saya tu ingkang yang dokceni, conference kan tu akan yang kau kan poin. Para amal somat har kan cengai kena, nangin conference kan tu malmi som satu kang ce, poin nilai kan fil di na kongsan sama kan satu tura, nang kan lalu cengin kan kuai tu terem sian ni bang tuam lah. Para tiang himalpa kan tu ni orang tidak turin. Isu ini nak tu song tukang dia je, amen. Ini le lo mo. Sun tak makan, pun hang dapat bantu dan sutro. Dan presiden, ansong tu kan. Hati dia, kan lo kalau tu pak. Cái cô môi hồi là lẩu trần thế, mà cái lẩu tung phân thế quá, mình cũng đó biết là cái lẩu cũng có tiền lắm, của toàn thế này thôi, sợ khó, cái lẩu thì mày, cái lẩu thì đừng phân to, lẩu thế này, cái chỗ này kan thật thầu toàn tôi là hiện, như là kan không bằng rồi kan hết tahan, kita so tahan rồi, xong cả áp kita này, lẩu ba, còn lệ mình xuân hình thức, rồi ai hết chuan. Malah asal jawapan ini. Kalau tu Pandal kan pun kan tu ni dua mantu, tapi kan dengar dua mantu lemblo. Selama
solam stage om na tur ni helam hi aw tur la phare to ani chon solama aban kan dana tur la thian bi ra son e at to ko bi tur kha ban pani kan danga chon in chuna hi a to ko mi ga tur so a hom bi kha ni so mi aban alaya ban tur na a verlo ma so solam sir vera bi tur ni ta chon in chun pani kan chon phenga ban pani kan chon phenga chon bana in chun kan kin pumanga chon kan optinga chon anexam mi tur kan siam le kan optinga ban pani din huna hemi hemi na chum te hian fit som pani di ta hi ban pani kha fit som pani na ta atinga chon na din line present kan sel he sat line dong wa thing the derin ti achu man han kilanga chon ban pani din chon e a hian ti don toi Sanding lokaga hey General PYD Conference Lunai District PYD na Pandal to ahi District Conference or District Board of Patpuin munta bida ngai to India Patpuin ka han thui da teu mangam kan tia ton District Board in munta ka ngai to luwa sumle pa hi be la kan tia tunge ni to bang pula pamwa lam yang kan pha la nga tên nuôi thung district forty của thành phố đây là phần tia đây là các đại biểu các dân tộc Việt Nam quyền good day oh kami say ay tam hnatlang kan suaka don le maya district PYD suai tu ten le hetilaya organizing committee ten ena ruam han nasiamin roina hian bultan ni se tin an han ruam mana an tel kha di kovin kan sia roina hian kan district treasurer ne kan ron kala maro chu kan district secretary pu pakhi for lama lekin hunte felngai au ma wangin building and property board kan suai tu ten roina hian an kal thunga so ha chuan elaya bulhan tran pui em pisiamin what the very well mai langin in mo pui sim sim te po chae in sum le pai te po an la dan lo ha lan te po nei pa po min an kalangu kan tia kan ron kalani sai ta kan kham ni e ti phut takin hoi la yan thil kan tianga ni aya senior jok le ren pe jok te mai chang thiam chungin tu mai liam pal le ngam lo turin inang tengai chang takin na an thok don nia general conference ni mongta kan ban ka bai sai ti ka kan soi ni kalome hey senior te electric lamatang point kan upa kan char ko chairman te minon ho thei boka ei ve mai lamatang in kan senior te min ho boka kan district suai tu te chuma lom thu boka nan soi ani tikhan so lam so kan pan deu ngal mai donia
Delta Penet lung lei clear tu te in zavain chi bai vek ule voin hi Inrinni ni som pali sang hi som ni pali ania tuna hianin Hnahthial hmuna PYD General Conference voi somli parukna chu nga ani dona tuna hianin organizing shoi tu te kabulan oma anni na te le enge an malak dan te kan zot don ani ole tuna chuan ka dinglama mi hi ka zon masanga kaputuna hianin organizing hianin enge ini na le iping kamilo shil thengem tunain organizing chairman kani uparungura sailo venglai local Hnahthiala loi kani ole tuna chuan ka veilama mi hi mingle ani na te kan zot le lokanga ole tuna hianin enge ini na le iping min shil thengem ole ki hi silrem roti kania Hnahthiala electric local loi kania chuan organizing treasurer kani tuna hian kapu Hnahthial bial chunga hianin local engzat nge oma chuan Hnahthial khopui chunga hian local engzat nge omin shil thengem Hnahthial bial chunga hian local paruk kan oma chuan Hnahthial khochung bi ka hian local thum omin khopona hian local thum anom ve bokani chuan hemi conference kan buat sai hei pandal kan sakna hmun tur hi khoi venge min shil the like an Pandal Sak na hmun tur hi Hnahthial North 2 VC area ani allocation tak hi bazar veng ani o pamangur tuna hianin pandal chungchang hi enge a structure le enge nyang a budget estimate te khatyang te le kan malang to na te min shil theim Pandal structure big hi lunglei sub headquarter OMA ta ani hi kan district PYD lamatangin minron ho sakka chu tunkar thole ni khan lo thengin heng lai fila hian kanan unload ngal bora ti chuan Pandal sai si a structure tuna lo thenga hi adung fit za somli pali awang fit som kwa ani palai local tur hi Northeast India huam chung district sang le bial sang te information hi tuna hian kan han lakhom meka palai local tura zirin extend turin ruam hanna kanan siam mek bok ani tunin rin ni masa khan bultan nang kanan ti Hnahthial bial chung PYD members somnga rol zetin mau kanan sa ta motor trip ni so lai mual sira son tuna hianin kan chop reng to boka ti chuan ei voina hian pandal tundin hnatlang kan han kova Hnahthial bial chunga tang hian members
za vel zen zone voin nia hian kan hnatlang mek ani ole ngai thla kan nuam hle mai anin khom pui dong tura inin bua sei dan tlang pui min shil theim le hei PYD General Conference kan dol don ani ti kan an initiate vele khan organizing committee ama sabering kan an inform phot maya chu nikum sang ni somni le pathum October tha vel kha nita in ka sia a organizing committee kan inform tira hian kan pastor kal chuak ta Reverend VL Muaka tuna chuan lunglei luang mual la khwan bel tu pastorin a omta a kha kan organizing chairman ani a tin vice chairman a hian upa arlal soma venglai local ami hi kanan ruat boka tin secretary atana upa bi vanlal muana venglai local ruat ani a tin assistant secretary a hian rongbol tu tilal than tluanga electric local ami ani a tin treasurer hian farnu silal rem ruati electric local tin financial secretary a hian farnu kelal ruat pui venglai local ani a tichuan committee members tenen mi somvel kanan ni a chungtiang chuan apum pui budget te kanan ruam mana apum pui atana hianin cheng nuai som panga kanan ruam man ve chin phota nakina kan sum hu na ang te khachu kan treasurer hianin report han pe sela atha in ka ria a kan organizing chairman Reverend VL Muaka kha April tha khan transfer aloni ta ka chuan ke uparo ngora sai lo hi organizing chairman atana amin han ruat vele a chuan ma kanan lo chau ve nok zela pathian khongai na te kan donga ei ko randang point na tel ko pui chunga hian kan khom pui tur hi min riat sak mai ani lova anin huam meya kong enkima mi khol thlen thula te pandal sak thula te OMA lampo hi na tel ko pui chunga hian OMA branch pakwa kan oma chung te chuan in lekha in min ron deng ro uan ti wangin lekha kan sem chuak veka mi khol thlen le a sem thula te pandal sak chung changa te po hian anin huama min la ron tan pui zel don ani tin hei helai pandal kan nga nam hun bi khi BCM bazar bial hun ani a anni lampo hianin kan lo pui veng cheu lekha te local sela anti a bazar bial TKP hi lekha kanan pe a tin bazar bial baptism mi papol hi lekha kan pe boka voina po hian an hroi tu te min ron tel pui ve te pon oma an chunga hian kan lo hle ani inin buat sei na te chakhop me khotlang te po in changralin ka sha khompui nuam deuin kan mang thei don ni in kan sha alomom hle mai tuna chuan kan nula kan treasure ni bokhi in so na tlem toy te kan lo so tanga in khompui fan hemi conference pola tan hian in fan mu na shang te in nei nol kan ringa chu min shil theim ole ina china khan kan organizing chairman pumangora khan kan budget vel kha soi to atira khanin noi som panga kha kan han hisab ve kha ania ti chuan ni kumlam atang khan kumtir te atangin kan buai veng hal chara BL PYD bi ka hian noi thum local panga khan kan semrala ti chuan kan target po kha athlem lo ve wa kan BL PYD member kan tam lo le local te kan tam lo ngai to chuan kan ha eme ma khami noi thum kha BL PYD atang khan kan semral ta ati chuan atira khan kan organizing committee member zingami pakhat puma vena ania kan additional DC tuna chuan mundanga minin son santa ani khan na satakin ma min lak puya bultan nan ti in cheng singa engma kan nei lo lai khan cheng singa khamin pe ti chuan ama ko mu na le ama min hauna zara khanin kan MLA kan minister kan bial tuna kalchuak ta pu Dr. Arlal Thangliana ani nu anena khanin na te kan handila kan han beveroya organizing ming khan ti chuanin du sak takin ani in na milo
mu saka puma ve na zara nen ti chuan chuta chuanin noi chuang kan hle patin a poisa fai khan noi ni puthang te khan min pe boka achunga po kan lom khop meya ti chuan bong te kan tal boka ni kum lama thau chuan malak na masalam ani ta ti chuan ni kum November MLA election a khan in hlo nan DC a kan fatua e rong bolin ta chuanin cheng eng mozat kan hu chuak le boka kan lom ma ti chuan General PYD Conference pual puina hi kan dong boka noi ni le singa ti chuan Hnahthial bial LED le kaushan pui te atangin kan dong boka min ngai sak ma kaushan pui kan in tlulu lo theilawa LED te po an hena engkim kan committee na te po min tel pui china tiang chuan ti chuan in district kaushan pui atanghian voina khan kan district kaushan pui treasurer puma hroyan hena chang khan cheng noi thum kan dong le boka kan lom tak se takha po ti chuan bia sang PYD te hi aron tho lok ve le a an mun sang atang hian min ngai pui mo sak ma kan chair chuak lokanga bial sang poisa meron thon to tu te hi soi mai ka nei emo lo mention mai ka nei ni chuan min ngai dam sela chief peer bial te lunglei headquarters bial te pukpui bial luangmual bial rasiveng bial haulong bial troipui bial te ani boka ti chuan south ban lai pai bial PYD te khan pandal natlang atana mande ubi ka tan ti khan poisa kan bial tu pastor puchwana aron thon boka anchunga po kan lo ma heng tan te hi ani a kan la miteri ruwa te na te thok zelanga kan la mu bel tura te po kan in nga yatin kan MLA ni mek min bial tu puje je hianin na tho tur min pe don ni in kan shebok tu na han ala fil chelo na in kan ngak lel to mai su po chu kan lom bok ani tika kan soitel hal ni chu o fan kan mu na te po a chathle maya e kan changtlang homin ka sha bial pon le mimal chang te po in chuanin adol tu te timayang Hnahthial chunga te po chanin lo lana sakhop me lo omhle me chuanin zona to beratan chuanin I pandal hemi kan tuna kan sak tura hianin member singzat nge leng thei turin ram han na in siam dan pandal hi a structure pa ngai tuna aron hisab da nai chuan fit za somli pali le fit som kwavel bor kha anita ta hian mi sang thum vel hi chu an leng thei mai angem kan tia an lo leng lo dewa palai te po kan local tam ani chuan extend thei zel thau chu ania mi sang thum vel chu kan hisab dan chu ni ole alom me o pangu rahi zona kan lo zot lenga toite in voin pandal sak chungchang a hian nge soibel du te nem voin pandal natlang kanan kova ti chuan kan lunglei district lamatang hianin kan district PYD shoi tu te OB mi pangai min ron tel pui theya tin ko han pui lama changin kan district superintendent a putluang te ale kan district treasurer puma hroe te min ron tel pui thei boka akan lom khop maya he Hnahthial bial chung local rukwatang kanan fuan khom ani voina hian mi zavel zot nia kanin ngaya aban pui ang ho hi voina tun kim man sham kanan tumanga chu voina kan na tu tang pui chu ani anga tin na china khan kan soi mai te ma oma organizing committee noya hian subcommittee som kan oma chungte chuan ma eng mo chen kan la to an ni pon subcommittee tin te khan budget siamin organizing committee hian ma an malak na ten ron thena poisa an budget demand angte organizing hian alo pas saka an ma mo khop te in sum hi pek chua ani boka abi kin hei pandal bi ka hian cheng noi thum handa phot ani kan dai lo emo alo ni chuan organizing committee hian thlen le mei tu te po ani anga tin decoration committee te hi ma han la lian zual deu tun din muna chuan an ni an ni hian in pandal chung ceiling na tur puan hi an thui pe vek to an ni po hian budget cheng noi thum an nei boka khatiang khanin subcommittee sang te hianin tun din muna hian
มาละเราประคัดมันลว่าcommittee ไว้นี่ไว้ทุ่มในตัวอินorganizing เฮียนอัน committee ทุกช่วงเตอันรอนเทนเซลบอกอันนี้ in malang to na te share ta no ma lom hle me sub committee te tipo in changtlang in kan sha alom khok me ole khati zong kha general PYD conference in buat saina kan clear how theite chu ni e